kanang imanyas tatang, may mayat di manis SKWELA, tansak di kalainganda, yauray baken si paboriton maestra. Bulan pa'y di Desembre, inbagan iman maestrami, manlaku kamis baruay badumi, taway badumi simpabuyami, ibagak payabas kentatang, ut kananan asiman utang, ngamadidan pautangan, tay kudo-kudo kanu si tatang, ibagak payabas kenanang, yan kananan asiman utang, ngamadidan pautangan, tay na pobre kanu sinanang. Ustoy dumteng di Domingo, man market si tatang ko, ngamaiwad di mabalin ko, tay na pobre kanus tatang ko. Ustoy dumteng nan pabuya, ut day ay ang kami man kanta, yan sakun di ilaanda, tay sakun kanu di naitken di baduna, ilak payabas si tatang, manluluwad wan mangbuybuya, tansak di sisiyakanda, tay sakun kanu di lawlawa di baduna. Ustoy nalpas nan pabuya, ut day ay ang kami sumaaken nama, yan maid iman si ina, nalabihan ay nakipuldiya, da kayo ay waday laing na, adi kayon madismaya, ut numait mabalinda amam, ibagamot ay taman scholar ka, kanak unta ituloy ko, san planok ay kinainhinyero, ngamait sip-sip-siping ko, tay kudo-kudo kanus tatang ko, kanak unta ituloy ko, san planok ay kinainhinyero, ngamait sip-sip-siping ko, tay na pobre iman sinanang ko, tay na pobre